Indo pui pani na hun lai khan Kolkata mizo tlem te Salvation Army THQ a thok te Naval Military Home a thok te Salvation Army Men's Industrial Home a thok te le mizo nula pali te chuan Salvation Army Officer Captain K Khara huin June sangkhat zakwa somli pakhat atang khan pathian nia mizo tongin in khom na anlo nei chana January sangkhat zakwa somli pariat thleng khan in khom na an nei thina hemi nu atang ero hi chuan mumal taka in khom na nei lovin hostel room vela arem chan angin antimai thin ani kum sangkhat zakwa somnga panga atang khan Kolkata le ache vela mizo te anlo thahnem le ta dewa in khom na nei an rot le ta ni chuti chuan November nili sangkhat zakwa somnga paruk tlaidar ni le chan vea Salvation Army Hall 37 Dharamtala Street Kolkata 13 na Kolkata mizo in khom ti chu Salvation Army Officer Captain Vai Khu Mahawin anlo din ta a hemi kum hi Kolkata Mizo Christian Service din chan kumatan pom alo nita ani mizo in khom chu pathian nia piang in tlaidar nia nei zia ania ma se heti hun lai hian mizo man la tlem dewa wang le a tamzok ni pui chola an ho de vek thina wangin ni pui lai chuan in khom po engema chen chu chol angai thina ni October sang hazawa somruk pasari atang ero khachuan in khom chol omlovin tuang takin local chho theita ani June sangkha chago somruk pakhat atangin Kolkata mizo in khom ti chu Kolkata Lusai Service tia thak ania mase September sangkha chago somruk patni atangin ahuam zau de uzoka shiat ania wangin Kolkata mizo Service tin thak le nia September ni som pathum sangkha chago som saria Mizo Christian Service Kolkata ti anilea December ni sari sangkha zakwa somriat paruka remchang zo ka shiat ani wangin Kolkata Mizo Christian Service ti athak anita ani hei hi voin thlenga kan ming alo ni zuita ani Kolkata Mizo Christian Service hian mun nget mani biak in mun kan nei lawa chuwang chuan arem chan angin biak in sang lua kwala in khom na hun man thin ania kan biak in lo man to sang te chu ama saberin Salvation Army Hall 37 Lenin Sarani Dharamtala Street Kolkata 13 na an mga Salvation Army Hall a hian kum som thum don lai November nili sangkha zakwa somnga paruk atanga May sangkha zakwa somriat paruk thleng in khom ani hemin nu hian Union Chapel in khom ania Union Chapel hi June ni khat sangkha zakwa somriat paruk atanga October sangkha zakwa somko pathum chung man ani Union Chapel atang hian October ni somthum pakhata he Thorban Methodist Church a hian kanin son phei ani adot le chuan St John's Church a July ni sompariat sangkha zakwa somko pakwa atang khan in khom tran ania December ni sang ni pasari atang khan Old Mission Church 5 Arin Mukherjee Road Kolkata 1 a inson ania tuntheng hian he Old Mission Church a hian kanin khom zel tari ani pathian hruaina in CMCS chu akal chho ve zela kumsang hi paruka khan Golden Jubilee lom ni in Jubilee lungpo Salt Lake Mizoram House phun ani nge tichuan pathian hruaina zelin kum sanghip som paruka khan kum somrukna Diamond Jubilee po ropui taka lom ani Helik chen lalpan minum pui hello oma anum dan Diamond Jubilee
CMCS din chan le rong bol dan ber chu Kolkata khopuya mizo om tele khwalzin veivak te tan mizo tong ngeya pathian biak in kho mumal tak siam hi ani hetiang hian Sunday tlai lamdar thuma in khom na nei zi athin ani Koshan Paul Big denomination in thirna lova mizo Christian tu po lungrual takin rong bol na le in pol ho na nei thin ani adin tiratangin CMCS chuan ram thar rong bol na angai poimoa Koshan le para church sang sang huaya missionary thanem tak chatlak lovin a chom reng ani missionary somthum pakhat chom mek ani heng hi kan missionary chan pui mek setamaral dova ralama ral ka tu tenni an silai morte sen zwai ko pa ral ka mekan ni kum sang kha zakwa somruk pariat vel tang khan beirual thupui zirin kumtin program nei thin ania kum sang kha zakwa somkwa pathum matang phei chuan member ten ei tur manir nei rem chan ang keng khomin cho e ho ngal thin ania hei hi voin ni thlengin la chhun zom zel ani member te tharau lama in tuai tharna tan kumtin retreat nei thin ani January ni somni pali kum sang kha zakwa somkwa pakwa atang khan Mizoram House Sunday jing tong tra in khom nei thin ania hei hi voin thlengin Mizoram House me khwal thleng biak in lama in khom man lo te tan po cholnia pathian biak na rem chang tak ani chhota zel ani Christian teni poimoa warle urusun taka hun man thin ania Christmas le kum thar Good Friday le Easter Sunday ate roinen hun man thin ani kum sang zakwa somruk pasari atang khan mumal takin Sunday school nei chho tran ania Koshan Paul sang sang kal khom ania wangin atir lama chuan Bible discussion ti thin ania kum sang zakwa somruk pakwa atangin Sunday school ti athlak ani tuna hian thlakata voi khat Sunday voi thum na chu Sunday school zirlai zirnia tan man thin ani kum sang kha zakwa somsari pali atang khan no pang Sunday school po puitling Sunday school nei nia piang in nei chho ve tran ani hetiang hian Kolkata Mizo Christian Service chuan theiang angin kong sang sanga pathian rongbol na an kalpui chho ve zela hun khir le hun harsa kan to lai po in amma rin chan chungin ke kan pen chho ve zel ani kum sang ni som pakwa to plam kum sang ni som ni tirlama tangin khovel pum puya shipui aron leng ta a chu chuan biak inin khom te rongbol na te nasatakin angonga ko shan nasatakin angonga ni he hun harsa kan to lai po hian Kolkata Mizo Christian Service chuan pathian kai shwaina kan donga online application mangin in khom na nei thin ani a rongbol na lung tak rongbol na that tak mai heng hun harsa kan to chung zong song po hian kan nei reng thei thin ani
te chuan CMCs hian rong bol na konga ma kan son zel theina turani beisein chap lane nei ve ni se kan tia kum sang ni som ni pakhat December tha atangin chap lane nei ve turin ruaman na kan siam ta tuna hian chap lane nei turin ein pu cha mek ani hei voin hi November ni som ni pasari sang ni som ni pakhat ania CMCs chap lane quarters tur ti fain hei kan natlang vela kan rem fai vela ni an phur tang khup maya chap lane thar kan nei do na pathian kai hruai na in a son sel kan tumani wena hian quarter si kan han rem fela kan han ching fel vela ni nuam don khup mai hei kan phur sur khup Kolkata Mizo Christian Service noya hian kan han soi tak te pa ka khan rong bol na peng sang kan neya chung peng sanga chuan theang angin rong bol na kalpui reng ani boka chung rong bol na peng sang te chu lo thlir ho leila CMCs mei chepol kum sang kha chakwa somriat paruk atang khan Kolkata Mizo nu ho omten pathian minga in khom na an lo nei ve chana thatin member sang ina ain chokin anin khom thina bu fai tham te la khomin missionary te chomin tranpui ngai te anlo tranpui to thina ni kum sang ha sakwa songkwa paruk bor vela khan nu ho zinga hruai tu then khat na thona wangin in sona huneng mo chen mumal lutuk lovin an kal chowa soldek lama nu ho pilal than sangi pi zo din pui pi rebecca al zar moile pi thang zawiten an theyang angin an tinung chho le a kum sang kha zakwa somkwa pasari atang chuan Salt Lake chau ni lo Kolkata pumpui nu ho te thatakin an lo in khom chho le theita a voin thlengin mumal takin an kal chho ta zelani January ni somni pakhat kum sang hi pakhata khan CMCs constitution a Kolkata nu ho in khom chu da lu ni in hei hi official a an din kumatan pom anita ani kum sang hi soma member an lo thatnem jok deuh theina tan CMCs nu ho ti chu CMCs mei chepol ti in a ming thlak ani CMCs thalai pol hian kum sang kha chakwa somriat pariat atangin a sanga in khom na an lo nei tana Kolkata le a chevela Mizo thalai te tan a hu hoa pathian biang na hun siam saksu thalai pol thil tum ani fellowship nei thin ani a Kolkata Mizo Christian Service chu pathian kai hruaina in kum somruk chuang zet Kolkata khopuya local chho ve ta a heile chen pathian hruaina hi kan ngai tu in aro pui kan ti a Ebenezer ti hi kan thu pui le kan thunon ani tareng ani